umunyepolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Ingabire Victoire Umuhoza aratangaza ko ibyaha yabajijwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu RIB byo kuba abayoboke be barafatiwe mu bikorwa bigamije guhirika ubutegetsi buriho batabishobora kuko nta ntwaro bagira. Ibi yabibwira Ijwi ry'Amerika yavuye kwitaba RIB. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi. Kuri uyu wa kane nibwo RIB yahamagaje umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Umuhoza nyuma yo kuva muri iri bazwa. Madame Ingabire washinze ishyaka Dalfa Umurinzi ritayemerwa gukorera mu gihugu yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibyo yabajijwe bifitanye isano n'ifungwa rya bamwe mu bayoboke be bafatanywe n'umunyamakuru w'igitangazamakuru mu Bavute Oneste Nsengimana. Ngo haba hari amahugurwa bari abagenzi banje bafashwe ngo bakoze bashingiye ku gitabo cyitwa uko bakoraho ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe intwaro. Ikindi navuga ni ikijyanye n'uriya munsi wiswe Ingabire Day. Iyo zingiro ry'ikibazo noneho bagashaka guhuza ngo aya mahugurwa aba bantu baba barakoze n'uyu munsi wa Ingabire Day, bagashaka kwemeza ko rero kuri uyu munsi wa Ingabire Day ngo hari gahunda yo kubyutsa imidugararo mu gihugu yo gukuraho ubutegetsi. Ibyaha biremereye donc utekereza ukavuga ese abantu 7 badafite nibuye ukavuga ngo bashatse gukuraho ubutegetsi kuri tariki. Njye nagerageje kubereka ko ari ibintu bahuje bidahuje. Icya mbere cyo sinzi niba ayo mahugurwa yarabayeho, kwemera kuvuga ngo abantu 7 bari bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kandi badakoresheje intwaro mu gihugu cyowe na FPR. Tuzi imbaraga za gisirikare bafite, nabyo kumva ari ibintu bidafatika. Ubwo Ijwi ry'Amerika ryaganiraga n'umuvugizi wa RIB Umurangira muri iki cyumweru, yari yasobanuye ibyaha abantu 5 bo mu ishyaka rya Dalfa Umurinzi n'umunyamakuru mu Bavute Nsengimana bakurikiranyweho. Bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi byaha biramutse bibahamye, uwagikoze ahanishwa iki? Ni ibyaha 3 bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ingabire yasobanuye ko abafashwe bose uko ari 6 bafashwe mbere y'umunsi umwe ngo hizihizwe umunsi witiriwe Ingabire Day. Ingabire yasobanuye ko uyu munsi washyizweho mu mwaka wa 2016 ubwo yari afunzwe. Abawutangije bifuza ko hajya hazirikanwa buri mwaka abanyapolitike bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Ingabire agasobanura ko uyu munsi usanzwe wizihizwa kandi ko ntawe ubangamira. Ni umunsi wo kugira ngo abanyarwanda dutekereze ese ni ngombwa ko hagira umuntu ufungwa kubera ibitekerezo bye. Umushayidi arafunze, mfite abarwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye bafunze. Donc abo ngabo rero n'abantu dukomeza kuvuga kugira ngo batibagirana, twibutse ko bafunzwe kubera ibitekerezo byabo, bafunzwe kubera ko bari mu rugamba nk'urwo nanjye nari ndimo mfungwa guharanira ko twubaka igihugu kigendera kuri demokarasi. Basanze nyine hari message twe twahanye kugira ngo abantu bakore ifoto bakizo ayo mashusho yagomba gukoreshwa yagomba gukoreshwa muri uko guhungabanya guteza imvururu mu gihugu. Ntabwo ari byo, bimaze gukabya ko hari abantu benshi bamaze kuraswa ku mpamvu izo arizo zose zitangwa kuri twe. Dusanga nta munyarwanda ukwiye kuraswa kuko igihano cyo gupfa cyavuyeho. Nta munyarwanda na executive agomba gukubita kuko biteye isoni ko tukiri mu gihugu umuyobozi yumva umuturage agomba kumuyoboza inkoni. Ntabwo ibyo bintu byemewe mu gihugu cyacu. Ibyo bintu bigomba gucika. Turaharanira ko ibyo bintu bicika. Niba turaharanira ko ibyo bintu bicika, rero abanyarwanda nabo bazaharanira ko bicika nta bandi. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda asobanura ko kuba yabajijwe agahita asubira iwe byamuhaye icyizere ko na bagenzi be bafunzwe bashobora kurekurwa. Naratashye ndi mu rugo nta kibazo, nubwo nzasubirayo kuwa mbere. Ntabwo mbona impamvu yo gufungwa kuko impungenge za mbere nafite bavuze ngo urandega kurinda umutwe w'abagizi ba nabi. Ndetse babaza idarufa se n'umutwe w'abagizi ba nabi. Nagize amahirwe yo kubabwira batoya ntabwo ari darufa. Mvuga nta ntwaro dufite, ibibazo byacu tubivugisha umunwa dusaba ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko. Donc urwikeko rwagombye kuva ko njye ndizera ko bazataha kuko ntabwo mbona ko gusoma igitabo byavamo icyaha. Kimwe nuko munasoma ibindi bitabo byose, ntabwo gusoma igitabo byagombye kuba ikintu cy'icyaha. Abantu 6 RIB yataye muri yombi mu cyumweru gishize. Nsengimana Theoneste n'abarwanashyaka 5 ba Dalfa Umurinzi bafunzwe kuva tariki ya 13 z'uku kwezi. Umuvugizi wa RIB Umurangira yari yabwira Ijwi ry'Amerika ko dosiye y'aba bose baregwa yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara.
iwanyu mu ntara. tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19:22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda wari umukozi w'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo yahanishijwe igifungo cy'imyaka 5 n'amezi 6. Abandi babiri bareganwaga icyaha cyo gushaka gucikisha Kizito barekuwe. Aranshimishije cyane kubera imyaka myinshi nari maze ndigenda numvaga arengana kuko n'ubundi bajya kumujyana, n'ubundi yari yagarutse mu rugo, yaparitse imodoka mu rugo ayatsa, n'ubundi agenda. Niyitegeka Clemence n'umugore wa Innocent Harerimana. Muri Uganda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko kuva uyu munsi rihagarika gahunda yo koherereza impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga bigari ziba mu mujyi wa Kampala amafaranga yo kuzigoboka. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda yahanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'amezi 6 uwari umukozi w'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Umucamanza yavuze ko Jean Bosco Nkundimana ahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu gushaka kwambutsa Kizito Mihigo banyuze ahantu hatemewe n'amategeko, ndetse n'icyaha cyo kuba icyitso cyo gutanga ruswa. Mu bandi babiri bareganwa umwe muri bo yagizwe umwere mu gihe undi yahanishijwe gufungwa amezi 3. Abo bombi urukiko rwategetse ko bahita barekurwa urubanza rukimara gusomwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Mu gihe kibarirwa mu isaha umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma imikirize y'urubanza rw'abagabo 3 baregwa muri dosiye y'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo, yanzuye kumwe mu baregwa ari umwere, abandi babiri bahamwa n'ibyaha. Yavuze ko Innocent Harerimana umushoferi watwaye imodoka yarimo Kizito Mihigo, Jean Bosco Nkundimana na Joel Ngayabahiga ari umwere ku cyaha cyo kuba icyitso mu kwambutsa cyangwa kugerageza kwambutsa umuntu baciye ahantu hatemewe n'amategeko. Umucamanza yavuze ko nk'uko bigaragara nta bimenyetso simusiga ko Harerimana yarazi umugambi wo kwambutsa Kizito Mihigo. Yashingiye ku myiregurire ye ndetse n'imyiregurire ya bagenzi be bemeza ko Kizito Mihigo yakoze ibishoboka byose akababuza kugira icyo baganira cyangwa bakora cyatuma umushoferi amenya umugambi we wo gusohoka mu gihugu aciye mu Burundi. Urukiko rushingiye ku ngingo z'amategeko ruvuga ko umucamanza atagomba gufata icyemezo mu buryo bugenekereza. Ni mu gihe yaba Nkundimana n'umuvandimwe we Ngayabahiga bombi icyaha cyo kuba icyitso cyo kwambutsa cyangwa kugerageza kwambutsa Mihigo kibahamana cyane ko babyemera mu buryo budashidikanywaho. Kuri Ngayabahiga na Nkundimana banaregwa icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Kubireba Nkundimana wari umukozi wa Kizito Mihigo amufasha imirimo imwe n'imwe yo muri go, umucamanza avuga ko nubwo aburana hakana icyaha batanga buhamya babimushinja. Ubushinjacyaha umurega ko ari we wari ubitse amafaranga $420 n'amadolari 300 y'abanyamerika yagombaga gutangamo ruswa yayahawe n'uwari shebuja nyakwigendera Kizito Mihigo. Abatanga buhamya bemeza ko Kizito Mihigo yahise ashyira ku ruhande ababafashe abasaba ko bakwemera akabaha $200 bakamureka agakomeza urugendo. Binaniranye bavuga ko Nkundimana yabasabye gucisha make bakabaha $300, ariko bibi by'ubusa babashyikiriza inzego z'umutekano. Urukiko ruvuga ko ubuhamya bwatanzwe kuri iki cyaha kiregwa Nkundimana bwuzuzanya, bityo ko kigomba kumuhama akagihanirwa. Icyakora uregwa mu myiregurire yewe avuga ko ibyo byose bitabayeho, ko ahubwo ari cyo yise ibinyoma byahimbwe n'ubushinjacyaha. Avuga ko amafaranga bamusanganye yagombaga kuyagura isambu iwabo Nyaruguru nyuma yo guherekeza shebuja. Umunyamategeko Maître Bruce Bikotwa wunganira Nkundimana yasabaga ko amafaranga yafatiriwe yasubizwa Nkundimana kuko nta kimenyetso kigaragaza ko yagombaga kuyatanga mu ruswa. Kubirebana n'ibihano uhereye kuri Nkundimana urukiko rwamuhamije icyaha cyo kuba icyitso cyo kugerageza kwambutsa Kizito Mihigo banyuze ahatemewe n'amategeko n'icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Urukiko rushingiye ku mategeko rusobanura ko yahanishwa imyaka 7 y'igifungo n'ihazabu ingana na $2,940,940 nk'icyaha kirusha ibindi kuremera. Rwavuze ko ibyaha yakoze nta
ngaruka mbi byateje rumuhanisha gufunga imyaka 5 n'igice n'ihazaba ingana na miliyoni 1,764 by'amafaranga. Kuri Ngayabahiga rwamuhamije icyaha cyo kuba icyitso cyo kwambutsa umuhanzi Kizito Mihigo, rumugira umwere ku cyaha cyo kuba icyitso ku gutanga ruswa cyangwa indonke. Rwavuze ko yagahanishijwe igifungo cy'amezi 6 muri gereza, ariko kuba icyaha aregwa nta ngaruka mbi cyateje no kuba yaraburanye yemera ibyaha byamubereye impamvu nyoroshya. Urukiko rwamuhanishije gufungwa amezi 3 hashingiwe ku myaka igera muri 2 amaze afunzwe by'agateganyo. Rwategetse ko ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Naho Harerimana wagizwe umwere nawe urukiko rwategetse ko agomba guhita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Igisa n'icyitonderwa kuri we, umucamanza yavuze ko yahita afungurwa mu gihe nta kindi kintu cyaba gitumye afungwa. Ku mafaranga yafatiriwe urukiko ruvuga ko yagombaga gutangwamo ruswa kugira ngo Kizito Mihigo yambuke, rwategetse ko agomba kunyagwa burundu agahama mu isanduku ya leta nk'uko biteganywa n'amategeko. Nyuma y'icyemezo cy'umucamanza byari bigoye umugore wa Jean Bosco Nkundimana kuba yagira icyo atangaza, gusa mu magambo make yabwiye Ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'imikirize y'urubanza. Tuvugana na Maître Bruce Bikotwa wunganira uregwa, nawe yatubwiye ko ntacyo yatangaza atarabona kopi y'incarubanza. Atubwira ko namara kuyibona ni nabwo azamenya niba bashobora kujuririra ibi bihano. Naho abavandimwe ba Innocent Harerimana wagizwe umwere bo bari bishimye. Madamu Niyitegeka Clemence ni umugore wa Harerimana, mu gihe Savien Tuyisenge ari muramu wa Harerimana. Biranshimishije cyane kubera imyaka myinshi nari maze ndi jyenyine. Numvaga arengana kuko n'ubundi bajya kumujyana, n'ubundi yari yagarutse mu rugo. Yaparitse imodoka mu rugo ayatsa, n'ubundi agenda bamubwira ko agiye kongera gutwara umukiriya we. Icyemezo nyakire neza kuko abagize umwere bagiye kumurekura. Ndishimye nta kindi. Nasoza nibutsa gusa ko Nkundimana na Ngayabahiga bafashwe bari kumwe n'umuhanzi Kizito Mihigo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2020 mu murenge wa Ruheru Nyaruguru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Kizito Mihigo baregwa ko bashakaga kwambutsa we ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 2020 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ku muryango n'abakunzi be ko yapfuye aguye mu maboko y'inzego z'umutekano aho yarafungiwe muri kasho ya polisi. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zavuze ko yapfuye yiyahuye, mu gihe abatemeranya nazo bo bavuga ko yaba yarahotowe. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Amnesty International na Human Rights Watch yo nisiba gusaba ko habaho iperereza ryimbitse kandi ryigenga ku rupfu rw'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo kugeza ubu rutavugwaho rumwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tukiri ku Rwanda, ubushinjacyaha bw'icyo gihugu bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kujuririra imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20. Urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye Paul Rusesabagina igifungo cy'imyaka 25 mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa burundu. Umuryango wa Paul Rusesabagina uvuga ko urubanza rwe ari rwa politiki kandi ko azafungurwa na politiki. Navuganye n'umukobwa we Karine Kanimba, atangira ambwira uko bakiriye ubujurire bw'ubushinjacyaha. Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza, berekanye gusa ko ibingiyi ari politiki, ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikite n'agahinda nuko ubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunité yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dossier y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politique, kandi ko bafata decision zivuye ahandi. Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujuririra kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire? Papa ni imfungwa ya politiki, uburenganzira bwe bwose bamwimye abavoka be, ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bazimuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera, nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau, kandi papa byerekanye
kari ifungwa rya politike kandi ni politike gusa izamuvana muri prison ntabwo ari runo rubanza. Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza, ko azahavanwa na politiki. Inteko nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho, uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza? Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera uri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selule ye? Ibyo byose byerekana, kandi ibyo ni basique, ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu Rwanda. Ibyo bintu biri basique ntago binahari. Rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera, ibyo ahubwo bamaze kwerekana ko nta ruhari, kandi ntabwo ari abo barabyerekanye, ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane, ama-organisation, ama-parlement, ama-gouvernement barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, President Kagame akavuga ikindi, aba yavuze ibyo ashaka kuvuga, ariko abandi bose baba babibonye. Rero dutegereje action zizakurikira mu magambo abapolitike bo internationale ku isi yose bavuze, bazakurikira ibyemezo bafashe. Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga? Njyewe ntabwo ndi umupolitike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Nzi ko abapolitician bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashireho pression kugeza igihe ko papa ataha. Tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda, abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga, bakakujonya kampanye ya liberation ye. Donc kuriya Kagame yashakaga gucecesha papa, amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga. Karine Kanimba, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yoherereje Ijwi ry'Amerika yagize ati, twajuririye urubanza rwose ku baregwa bose, hari byinshi tutishimiye, tuzabisobanura mu rukiko igihe cyo kuburana kigeze. Nibutse ko abantu 13 kuri 21 bahamijwe ibyaha bajuririye ibihano bahawe. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
muri Uganda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje kuri uyu wa gatanu ko rihagarika kuva uyu munsi gahunda yo koherereza impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga bigari ziba mu mujyi wa Kampala amafaranga yo kuzigoboka. Ayo mafaranga yafashaga impunzi kubaho mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu mpunzi bavuganye n'ijwi ry'Amerika bavuze ko nubwo HCR igiye gufunga iyo gahunda benshi muri bo bari batarabona ayo mafaranga. Iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Uburundi bwagiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye by'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi. Amasezerano yo kohereza abakozi bato bato cyane cyane abakobwa bajya gukorayo, leta ivuga ko ari uburyo bwo kubarengera. Pierre Claver niyo nkuru. Kubwo Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemwo. Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamwo abo bakozi. Dutanguriye muri ivyo bihugu by'Abarabu kuko ari byo abarundi benshi baguma baja mu kurondera akazi. Navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cya Qatar, cya Oman no mu gihugu cya Emirates n'ibihugu duhana imbibe nk'igihugu cya Congo, cya Tanzania, naho nyine birashoboka. Mbere turashobora no kujya muri za Nigeria, za Congo Brazzaville, ahantu hose baba bakeneye abakozi, no muri za Guinea Equatoriale hose, kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi. Kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya, zikabaha inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho, kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane. Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganji Shingiro yabisiguye. Iyo masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato, cyo kwita les ouvriers, bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya. Iyo ni amasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri nayo araba les métiers ntonto, kandi nk'uko mubizi agashahara kaba kishimunuye gusumba ngaho iwacu. Ntibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite. Naho biruko amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maître Immaculée Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika. Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira, barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse, ingene bashitseyo harimwo uruhara rw'inzego za leta. Hariho abavuyeyo, hariho abatashe barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya leta n'imwe kubakorera ibi vyaha bigezwe bahana. Umushikiranganji Albert Shingiro arabahumuriza akavyamirira kure, akanongera ko kubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo. Turafise ubuserukizi muri Arabie Saoudite. Ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane. Ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura, kandi aho bishoboka barabafasha. Navuze yuko abagenda gukora muri ivyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe, ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ivyo bihugu. Baremeye yuko tuza turugurura cyo kwita amakonte mu mabanki yabo hariya, ku buryo batamuhemba cash. Siko kuri cash nta umenya ko bamuha umushahara ukwiye, bashaka guha wahembwa $500 baguha $100, bagacati uvuze turakwereka. Abo bakenyezi baserukira abandi mu mashirahamwe yigenga ntibanyugwa niyo nsiguro. Maître Hunja asanzwe ari no mishirahamwe y'abagore bize ivy'amategeko mu Burundi. Ayo masezerano arateye ubwoba, aje kongereza ubwo rudandazwa, bitwa yuko bishimikije itegeko canke bishimikije ayo masezerano. Nk'uko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo c'imyaka 2 iheze, abagore n'abakobwa b'abarundikazi
barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye vya Afurika y'ubuseruko bajanwe mu bihugu vy'abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko. Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushiraho amategeko atunganya ivyo bikorwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru. Mbashimire kuba mukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mbifurije kurangiza icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Turi no kuri interinete kuri wa3.radio-yacu-voa.com. Nyuma y'amakuru ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, reka mbifurize kugubwa neza. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yashyizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. N'ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibi biganiro bose, nshimira by'umwihariko mwe mwese twari kumwe. Mukomeze kugira ibihe byiza mwumva izo njyana.